Kakan hon keng atiar belasyak khen bian katakan nyau trap National Liberation Council lani HNLC menen kesngi ublay kalakam bakadon kejepan khen ke besar khay hapok kaseng hadin ba uwe urushimet ubalapan kamti ban panyay ke pisa pilan ulalom yang kejing nok senyang klem kejing yobor na finance secretary uwe urushimet ubelasyak pan kamti yang kejing kle hakam pisa pilan ulalej ban lom pisa bian klem kejing tip ni jing yo jing bet na finance secretary katay kejing lek katay kejing set syukor kejing seni kepala aida council ber kejing bu jeng mai kejing ikon jong kaseng ong general secretary ke HNLC kata ubasan kepar nong trau kerwa kubor ula berngemru uno urushimet udah kot ni ubadon berdapat kaseng rada syam bulan lom pisabian on mat kejing syap penstong udeng kane kade kejing penkeny om tang kejing ajeng seni nrei kejing bat scam yak akor bade kejing yele ki bakaseng kapat ubasan kepar nong trau loang baka HNLC kayang scam haban yada yak kejing long kentang kejing yele kaseng bat ong ngi yakon om kom kirushimet ki basapret nrei kom kaseng kabadon yak akor bat yak mission ke basai kedar kejing pedon kam bakla ba kejing siam kebu kam don ceka setia hakino kinong kit kam kijongi ngi yawer ki banok senyang kinong kersan bat kinong kit bok erweng bakin borenti kini kejing tha ai ba kejing nok senyang kejong pi kan long kabor jong kejing iteli om kejing penkul markle ni kejing sim kebu uloang